Ka Harijan Panchayat Komiti HPC kalaong bagatim yu maulong kamdai setia ke basa tangkinong tre sarkar hanrei ka dailang jong kilong ying ki basa hagatai ka jaka nadu arspas na menchwa ia kane ke HPC kalpan pau halor ke jengkeli ba kidon tang sispa kandai pu sautali kilong ying ki batrai mbat ka shelong municipal board SMB mbat ki wei kitna trai kam ka sarkar kum ka SMB kalpan i ha ka jubab balapan lang ba ka an ka hok bantip nda ka new trip youth council HYC u sekretari ke HPC u Kurjit Singh Ulong ngembaka jaka hatem yu maulong kamdai setia kabasa tangkinong trai sarkar hanrei kadai baki beriu kilasa ha ketai ke jaka da kispa tali kisnem nadu arspa snem menchua u general secretary ke Delhi Sik Kuradwa management committee u Jakdip Sil Koklon ubawan banyakran lang empat ke HPC ha ke jinglang ke balkot da ka high level committee ha sekretariat ulong ba kamdai ke jing shisha kumbalau jubab lang baka RTI namar kilas pak sapu artali kilong ying kidai baka sarkar kala manjur ya ke jing don kilong ying kibasa ha ketai ke jaka ulong ba house nam arhajar new kala don ke jing jurib ha ke jing ekren barok shikata ke HPC empat ke sarkar kila manjur lang ya ke jing don jong kitai kilong ying u Jakdip ulong ba ha ke ne ke jing lang ke jing ekren kalong ke basai so bat ukermen ba en sala penbet ya kene kekam ha kecing kenduk biang sacisin empat kebalakut artat ha kata yau nongkong jong bena jeliu ulong bakat to kene teli kimat lai kren ha kene kecing lang empat 8 por na ke sarkar sacisin ban yo ekren biang ya kene kimat empat kiparanong song empat en sawan rak biang ya kecing ekren ha kasin ya kenduk kebakut artat namar kecing angnut kalong bat penbet no ya kene kekam